ligwayi la gogo ngesinkulunkulu liyajima angathi uthi ngathini ngeSwati. Yes, lalela ke ngokutshela uzubone ukuthi umntwana ke liya exercise lifuna kuba lalela uzubone ukuthi lokho kujima kwalo kwaqhamuka kaNkulunkulu akunasono akusiyo nenkhanuko kujima kweligwayi ngoba kufanele likhule ligwayi ngoba linemsebenzi lelitawusebenza luswane ipremature lolotalwa kungasiso sikhathi afakwe lapha bamfake labamfaka kona kodwa uma avuka atelula gwayi uyajima uyajima akafuni lutho uyajima ngoba nakajima ufuna ukukhula msani bese niye senimhlebi seniyamhlebela ke gwayi ukuthi njoba ujima nje kufuneka ukuthi akufuneki lutho uyajima gwayi uyajima gwayi ezandleni uyajima lebambala mhlala lalelani bese kuthiwa ke intombadaneni ihlala ngentombi kumfana kuthiwe deluse dingafohli didle mabele bani leli jobo nje nalikhweshile uthi gogo hawu ditawufohla didle mabele bantu ubuyisela lijobo ngoba lendzaba yekuthi umuntu kufanele agcine ayindoda agcine angumfati isuka leka gogo nase tintombi setikhulile setitawukhe badingcuce titabayini iyakhulunywa lenzaba yekuthi wena wekuya le mina nje make besangenyanyisa noma wenteni lencane nalemtini yebantu uyawenta nje nalemtini ngiba semlemtini yebantu ngabe ngiyifufusa ngiyifuna nalemtini akwentiwa lokwemtini yebantu akwentiwa lokwemtini yena bakithi mina ngiwemiti yebantu mhlandweni lokucha siyabonga kakhulu Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo